Walvis Bay spog dalk eersdaags met sy eie borsmelkbank. Hallo en welkom by vandag se episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ons met 3 belanghebbendes by die vestiging van Walvis Bay se borsmelkbank. As jy nou nog nie weet nie, Swakopmund en Windhoek albei het 'n borsmelkbank waar ma's wat borsvoed, wat dalk 'n ooraanbod van melk het of 'n oorvloed van melk het, dan nou hulle borsmelk vir 'n borsmelkbank kan gee, waar ma's wat sukkel om borsmelk te produseer, dan nou hierdie borsmelk kan kry. Maar voordat ons by die borsmelk uitkom, gesels ons met 'n man hier so in die ateljee. Oukie toe kry gesels oor die nuutste nuus in môre se Republikein, maar vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative sport tourism. Oukie toe kry dit is donderdag, hoe gaan dit? Goed, dankie. Die naweek kom nader. Hy kom nader. So in môre se Republikein natuurlik op die agterblad 'n kollig, maar ook 'n storie van Grootfontein wêreld. Ja, dit gaan oor langafstand taksies wat by 'n sekere vulstasie hulle passasiers optel. Dis blykbaar redelik chaos. Dit was 'n tydelike ooreenkoms wat bereik is gedurende so 5-6 jaar terug, toe daar padherstelwerk gedoen was. Maar ja, in Namibia, iets wat tydelik is, kan baie vinnig permanent word. En die bestuur van 'n dorp is glad nie so eenvoudig nie. Blykbaar het die dorpsraad nou al 'n paar keer begroot vir 'n nuwe ligging waar die langafstand passasiers hulle taxi kan klim, maar die het nog tot vandag toe nie werklikheid geword nie. En dan wil ek ook nou wonder, jy weet, hier is nou by die Engine vulstasie op Grootfontein. Wat is die kanse as ons nou begroot vir 'n nuwe plek, 'n nuwe perseel, en daai perseel is daar doeranners? Wat is die kanse dat mense daai perseel kan gaan gebruik en nie hierdie ene nie? Ja, dit is 'n baie goeie vraag wat jy daar vra. Ek dink in Namibia plek reg oor die land kom ons keer op daai probleem af. Mense sien dit veral as hulle nou hierdie informele handelaars, kleinhandelaars verskuif van 'n plek waar hulle gegaan het, miskien onwettig of onreëlmatig, maar spesifiek omdat die voete is daar, die kliënte is daar. Ja. En nou word hulle geskuif deur die munisipaliteit of die plaaslike owerheid na 'n perseel wat vir hulle voorberei is, maar die voete is nie daar nie. Ja. Die mense is nie daar nie. Ja. En dit maak die hele besigheid dan 'n probleem vir dies wat so aan die lewe bly. En aan die einde van die dag kom hulle maar net weer terug. So ons die spesifieke storie in môre se Republikein sê nou nie presies waar Grootfontein se munisipaliteit die nuwe aanleg wil opsit nie. Ons hoop maar
aangesien hulle nou al jare daaraan werk en al 'n paar jaar daarvoor begroot dat hulle mooi gedink het aan waar hulle die teksies wil verskuif. Ja, maar dis ook een ding, toe ek die berig lees, dink ek ook, vanuit 'n besigheidsstandpunt, is hierdie eintlik dalk 'n goeie ding. Ek verstaan dit het nou op die engine op Grootfontein dalk bietjie te ver gegaan. Maar ek meen, as jy lang afstand reis, hoe gewoond is ons nie daaraan om 'n koeldrank en 'n pakkie chips te gaan koop, of om 'n koeldrank en dalk 'n biltongkie as jy nou ek is. So van 'n besigheidsstandpunt kan dit dalk goed wees vir die engine, maar dit moet beheer word, en ek verstaan ook die argument, die eienaar praat ook in die storie, jy weet, die argument dat 'n munisipaliteit, dat die verkeerspolisie moet betrokke raak en moet handjie bysit, dat hulle alleen as 'n besigheid nie die verantwoordelikheid daarvoor kan dra nie. So ek dink ook nie die engine sal baie vinnig wees om die besigheid weg te wens nie, maar dalk net daai ongewenste dinge wat daarmee saamkom, weg te wens. En die onverantwoordelike optrede, jy weet, stop net waar jy wil, maak of verlig jouself sommer daar in die publiek. Ja, waar jy wil. Daai tipe goed, ja, dit is onverpas. Ek sou dink dat as die verkeersbeamptes net hulle se teenwoordigheid wys, kan dit al klaar help. En ek hoop maar dat tussen al die partye daar 'n beter oplossing vinniger kan gekry word, eerder as om nou te wag vir die munisipaliteit, want mens hier in Namibië het ons die ervaring, jy kan lank wag vir 'n munisipaliteit. Ja, maar dis ook, ek meen, gaan kyk dalk na wat werk. Jy weet, ons het hier so in Windhoek, het ons vir Vika is nou nie, as jy nou praat van verlig jouself waar jy wil, ons het nou nie die skoonste, mooiste vulstasie wat jy al ooit teëgekom het nie, maar ek dink Vika werk. Ja, en daar word geld gemaak. Ja. Daar word geld gemaak. En die verkeersvloei, ja, dit druk dalk soms, maar hy vloei daar, jy weet. Ek dink wat soms moeilik is vir mense, is die aanvaring dat dit is praat wat werk, en jy moet moeite doen, en jy kan ook nie met 'n verkeerde houding met iemand gaan praat as jy 'n oplossing soek. Dit eis geduld, 'n bietjie nederigheid en die gewilligheid om die ander persoon se kant te kan verstaan om by 'n oplossing te kom. Maar ek dink vir 'n besigheid is dit die moeite werd om dit so aan te pak, maar ja, ons sal maar moet sien. Ek dink vir die voorsienbare toekoms kan ons verwag dat mense wat lang afstand taxi uit Grootfontein wil vang, maar nog steeds by die vulstasie sal kom. En dan so gepraat van die voorsienbare of die onmiddellike toekoms vir hierdie naweek, ons kroon 'n nuwe mevrou Namibië, hierdie keer op Gebabis. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie ding dat die geleentheid gevat word na die vergeleë hoeke van die land. Gebabis is 'n baie interessante dorpie, en ek dink dit kan baat uit die stimulasie van so 'n geleentheid. Ja. Ek is eintlik bly dat Miss Namibia nog vorder en uitbrei, en ek wens ons jong dames, ook die wat deelneem in die tiener kompetisie, alle sterkte en alle voorspoed. Alle sterkte van ons kant af. En dan ook alle sterkte vir diegene wat gaan op boeke. Ja, dis Swakopmund se wetenskaplike vereniging saam met die Sam Cowan biblioteek daar op Swakopmund. Hulle kry gereeld skenkings van boeke, en in die biblioteek is daar nou al van sekere boeke oortollige kopies of afdrukke wat hulle nog nie nodig het nie. En die is nou op 'n stille veiling vrygestel. Die veiling duur tot die 14de van Augustus, as ek reg onthou. In die storie is daar 'n e-posadres waar 'n mens vir die vorm kan vra, en ook
die reëls van die veiling en ook die lys van die boeke. Nou al hierdie boeke is Namibië verwante boeke. Daar is baie geskiedkundige boeke, wetenskaplike boeke, daar is biologiese boeke, allerhande boeke oor diere en slange, en allerhande interessante dinge. En ek dink, jy weet, dit is regtig die moeite werd, want ons het so 'n interessante land, veral as jy bietjie aandag gee aan die klein dingetjies en bietjie vir jouself oplei en ook ons geskiedenis. Ek dink daar is baie meer wat so waardevol is as 'n mens met 'n leerbenadering die geskiedenis aanpak. En ek dink dis 'n seldsame geleentheid en ek raai almal aan om gebruik daarvan te maak en natuurlik daardeur ondersteun jy ook die wetenskaplike vereniging van Swakopmund en die Sam Cohen Biblioteek. Ja. Ek het nou al die voorreg gehad om in die Sam Cohen Biblioteek te wees. Dis nie een van daai wat jy regtig kan gaan besoek nie. Ja. Dit is 'n navorsings en in Engels noem hulle dit 'n reference library. Ja. So dis nou nie die een waar jy gaan instap en met jou boekie gaan uitstap en lekker die naweek gaan lees nie. Maar dit is vir my en ek kan glo wat jy sê dat daar te veel van dieselfde boeke is in die sin dat die Sam Cohen Biblioteek ongelooflik klein is. Maar die Sam Cohen Biblioteek behoort ook aan die wetenskaplike vereniging van Swakopmund, dan ook saam met die Swakopmund Museum. En dit is, ek dink dis een ding wat mense nie genoeg waardering vir het nie, is die werk wat daarin gaan en die eentonige werk wat daarin gaan. Ek het ook, toe ek op Swakopmund gewerk het, baie met die wetenskaplike vereniging gewerk en gesien hoe, jy weet, 'n boek geskandeer word, ek blaai hom skandeer nou hierdie kant, blaai hom skandeer nou weer hier, jy weet. Ja, maar ook om daardeur te stap en te kyk watter boeke hulle het. Ja. Die verskeidenheid wat hulle het en jy weet wat dit sê van ons geskiedenis. Jy sien daai nuuskierigheid oor ons geskiedenis en daar's sulke unieke dinge wat jy nooit aan sou gedink het dat daar's 'n geskiedkundige rekord van hierdie, jy weet, van Kolmanskop tydens ek weet nie wat se uitbreking in die noorde nie. Ek is soos okay. Baie interessant. Kolmanskop is nie in die noorde nie. Een van die boeke wat ek gesien het op die lys van 100 boeke wat nou beskikbaar is van 1919. Nou dink nou net om jou versameling te versterk met 'n boek wat al meer as 100 jaar oud is. Dis iets spesiaal. Ja. So ek dink dis die moeite werd om daai lys in die hande te kry en deur te gaan en te sien wat interesseer jou en bied daarop. Wie weet, miskien kry jy dit teen 'n billike prys. Want as anders dan nog nie bied nie, dan is dit jy gelukkig. Ja. Maar vir nou is dit jou beurt om 'n draai te gaan maak saam met my by die weerkantoor. Ons is nou weer terug. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, 102.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Ons gaan kyk nou na die weer vir môre. 'n Sonnige dag oor die sentrale en noorde van die land, 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 24 vir Windhoek. En op Gebabes daar waar mevrou Tiener Namibië en mevrou Namibië oor die naweek gekroon word, 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Ook sonnig soos wat ek gesê het in die noorde met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius vir Rundu.
Ook sonnig langs die kus en oor meeste van die suide met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius vir Swakopmund. Op Oranjemund gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 27 en op Rehbold 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Ons gaan maak nou 'n draai by ons onderhoud waar ons gesels oor die borsmelkbank wat op Walvisbaai gevestig word. So Lindy, we are busy with the establishment of a breast milk bank specifically for Walvis Bay. There's already one existing in Swakopmund. Just tell us a bit about the why. What prompted this idea? The why is birthed out of the what. The what happened is that I was personally involved in the situation where I needed breast milk, where I wasn't able to provide breast milk to my baby. So I firsthand saw that the need was an imminent need, absolutely. The start is, for me, it was word of mouth. So I needed to let people know that this is something that's really happening. When you talk about a milk bank, you need to say breast milk bank because people think, why don't just go to SPAR or okay. So people weren't aware that when you are in a situation where a baby is prematurely born, then the mother's body might not be ready or the baby might not be able to actually drink from her. So people don't know really that something like this actually exists. The need for breast milk actually do exist. So having to spread the word, having to start conversations about this need actually brought up the whole idea of now we need to take action. Breast milk is very important, especially in hospital. Some of our patients are critically ill when there is no milk to give to the babies and they needed that milk. Breast milk is full of nutrients, all supplements that is needed for growth. It helps with growth, it helps with developmental growth, and it is an advantage for infectious diseases. You will not get easily any infections. Babies just are more healthier than formula babies. We have been talking about being a baby and mother-friendly hospital for a very long time, and this is one of the key components of getting there. I mean, our most vulnerable are our little ones, specifically the neonatal ICU babies. So this is a no-brainer. We have to back this. And we were waiting for somebody coming with the right plan, supported by the right structures to get this in place. So we are more than happy to support. So my care, maternal and infant care, falls under Towards a Better World charities. And so we are one of the legs that is under this literally world-renowned charity, and it is for maternal and infant support. So first of all, the one leg of my care would be for the breast milk bank. We would like to eventually support Walvis Bay, and if it flows over, which we pray for, Swakop and even Windhoek, but awareness first of all. And then when we are able to support mothers and infants in the hospital with this, because it's a big stress reliever as well, we can then spread out into the counseling in the hospital. Mothers should not leave the hospital without counseling. We need to see, do they need support or do they actually need hands-on full care? And when when they send mothers home, the mothers need to know that it wasn't their fault. They have support, what to do, what the baby doesn't break easily, but don't leave it alone at home. We need to have that communication standards and to see what is healthy for the child, what is healthy for you. Stress isn't healthy for you. So
let's talk about it. Let's sort that out before it becomes something big. For me, I thought it was all said and done when I left the hospital, and then 10 months later, my baby's never seen pure sunlight. So my husband was like, you need to get out of the house. And I was like, no, she's young. She's too young. She can't. And then I realized this is not over, and that was almost a year. So my heart is really to take care of the mother so that the mother can take properly care of her baby. And another leg out of that then is when we get physical support like blankets or nappies or anything like that, we help places like Ruach Elohim and Swakop and places like Kids Heaven of Walvis Bay, because they too receive babies that aren't really able to be taken care of by the mothers. So we would like to support them as well and see if we can support with breast milk maybe at the end of the day for them as well. And hopefully if we have financial, because it needs to be sustainable and it doesn't just be, it's not just by itself. So we need the finances to be able to keep on pasteurizing. We need to communicate. We need to get the word out there so that mothers know that they can come and donate. It's word of mouth mostly, but obviously everything, has a financial need as well. So we would like to get that sustainability, a continuous sustainability project. We need a freezer to store the breast milk in. First, we need the donor, which we have. There's a lot of donors already for this. We need freezers to store it in. We need a pasteurizer to pasteurize that milk. So it's not, I just get milk from this mother and give it to the other baby, because there are certain tests that we are going to do before we get that milk from the mothers. We test after the testing of the milk, then the process will start with pasteurizing the milk. So we will pasteurize the milk and we put it separate. Pasteurized milk, we kept it separate from the non-pasteurized milk. So we make use now, for example, if we start, we will make use of 4 bottles. It must be glass, and the rest can be plastic bottles. But the pasteurized must be in the glass bottles. Stephen, at the moment, is there any capacity at the hospital? So let's say, for instance, a mother watches this now, it's like, yes, I want to donate breast milk. Is there any way that she can come to the hospital, donate? Is there capacity already for that? No, that's the whole point. There isn't. Okay. Like you said, there's moms ready to donate, but we don't have the bank. We have the space, we have the team to do it and to administer this at the right standard, but we don't have the equipment to put in there yet. So at the moment, if they want to donate, it's in Swakop. It takes a drop to literally save a life. If you think about it, you take, hopefully more than 1 glass of water a day. But for example, you need to take 8 glasses of water a day. If you take 1 drop per glass and you give that to a baby per day, you can save a life. That's it. That's all you need to do. That's how easy it is. Especially for the premature babies, is to help with the growth, with the mental development, as I said before. And it shortens the length. It's cost effective. You don't have to go and buy milk from shops. Yes. And the mother will benefit from this. Absolutely. And we can also start from here in hospital to start with the donation. Yes. Ask them. Yes. Yeah, we want to give the little ones, our most precious ones, the best start in life, a knee up in life. This is literally what happens. She's not joking about the drop. The drop of breast milk stimulates the immune system. The baby are healthier and do better. So we want to give them a knee up in life, especially the little ones that comes early. They need a little bit more. So everybody must just give money and get this going. Yeah. Daarmee die einde van ons week op Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou jy kan Klets Kompas om 8:00 elke maandag tot donderdag sien op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25, asook oneup2.com. Maar tot volgende week van my, Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span, is dit mooi bly.